Koliki postotak učenika u Hrvatskoj uči kako treba? Danas u čitanju matematike bavimo se postocima i gledat ćemo koliki postotak učenika u Hrvatskoj uči uz gradivo HR. Kako računamo inače te postotke? Pa imamo ovako jednu cool formulu koja kaže P je jednako D kroz S. P nam stoji za postotak, D stoji za nekakav dio koji gledamo ili ono što nas zanima, a S označava sve, znači nekakvu cijelinu, nekakav maksimum toga o čemu se radi u našem zadatku. Evo pa konkretno za ovaj naš primjer, u Hrvatskoj je otprilike 150.000 srednjoškolaca, a gradivo HR koristi njih 120.000. Pa evo u našoj formuli mi moramo izračunati taj P, znači to je ono što nas zanima, taj postotak. Gore želimo ubaciti nekakav dio, znači ono nešto što promatramo. U ovom našem slučaju to će biti broj srednjoškolaca koji uče uz gradivo HR. Ok, pa gore onda ide broj 120.000. A dolje onda ćemo jednostavno gledati sve srednjoškolce, znači sve učenike koji nekako spadaju u tu kategoriju i njih je, rekli smo, 150.000. Dobro, evo i onda po ovoj našoj formuli, znači postotak jednako dio kroz sve, u ovom našem primjeru kada podijelimo 120.000 sa 150.000 dobijemo da je rješenje 0.8, odnosno ako prebacimo u postotke to će biti 80%. Drugim riječima 4 od 5 učenika koristi gradivo HR, pa evo nemoj ti biti ovaj jedan koji je izvisio, nego odi na našu stranicu i pronađi si bilo kakvu pomoć koju trebaš za srednju školu.